tahu toh. Yolah. Aturan orang. But you're breaking down my walls again just to set me free. Nah, Sing ngono lho, Mas, sing tek ngono. Sobat gila. tahu kamu kayak pegang ulet. 1, 2, 3. Never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Jam 12 hujan. Hujannya lumayan gede. Syutingnya di pinggir sungai. Juga kita takut ada air bah. Sebenarnya mau lanjutin terus. Kita standby di sini, tunggu bantuan dari teman-teman kru lain lagi. Persiapan buat lokasi selanjutnya. Tadi take terakhir untuk permainan estafet, mulai dari lompat bambu, merangkak, lompat, terus itu salah satu permainan yang nanti akan ada di Bolang Conto. Nonton ya, Bolang Trans. Staying up when I go out, you gotta know say what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Kita mau tes drone terbang pakai perusahaan si Bolang ulang tahun yang ke-13. Kita cek dulu biar aman nanti pas terbang. Kamera juga kita lepas. Oke, itu tadi adalah behind the scene liputan kita di Desa Conto Wonogiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya.